Okay, let me start off by saying insulin resistance. Nansi imkhuhlane ejayele ukukhozwa yi-insulin resistance, yeah? Vele ele root cause ye-insulin resistance yile. Ingabi khona eminye but mainly yona le imkhuhlane. Ngutshengisela ukuthi nxa ngisithi ngiyaxoxa phana bese ngisithi nxa ulawo umkhuhlane ofuna ngiwu-explainele wona owe-insulin resistance ngitshela ngibuye ngizokutshela awuphi. Ngiyabe ngilo le dlabuzane because that is my area. Manje lina limbuza kakhulu ngama stomach acid or acid reflux. Baba worse nxa umuntu ele insulin resistance, but they are not directly caused by insulin resistance. However, ngenxa yendlela elokhe libuza ngayo, ngizakhuluma nje kancane ngayo. Nxa ule insulin resistance, indaba yama acid reflux kwabanye abantu iba worse. For example, GERD, nxa lo mkhuhlane we-GERD, GERD, standing for gastroesophageal reflux disease, ngumkhuhlane oba worsened nxa umuntu enjani ele insulin resistance. Why? A basic thing yikuthi uthola ukuthi isikhathi esiningi nxa umuntu ele insulin resistance ka tolerate fatty things kuhle, ka tolerate izinto ezispicy kuhle. Kwesinye isikhathi ulesisu esikhulu, konke khona lokho kwenza nxa lesisu esikhulu kuphusha ama contents phezulu, ukudla kucina kubuya emphinjweni, kubuya ku-esophagus lapho kuchisa khona uzwa ama acid ukuthi ayachisa. Okay, as explained vele kwenzakala nto ugcine kule acid reflux. Angithi esiswini, isisu yikho kule digestion khona, kulabo hydrochloric acid, very strong acids ayenza ukuthi ukudla lukhona siku break it down. Cabanga izinto esizidlayo kodwa zicina zonke zibucuzekile, kwacina sokuyi glucose, kwacina sokungama amino acids ngenxa yama enzymes lama acids asesiswini. However, ngobuhle bomzimba umchina lo ama-acids lawa, they are well contained esiswini, awasichisi nxa esesiswini ngoba isisu sadalela ukuthi siwa-contain ama-acids lawa. Silani? Sile stomach lining isisu silabo mucus that are there to protect the stomach lining. That's why ungaqasa ukuba le problem ye-erosion kusisu sakho, suqasa uba labo ulcers, suqasa uba lama problems. That's why si-encourage ukudla izinto ezinjengabo fiber to protect our gut microbiome, to protect our stomach lining. But now ama-acids lawa nxa ehlezi esiswini sithe ayi number 1, i-problem yokuthi angadlula isphincter lesi, anti nxa uginya ukudla kuhamba ku-esophagus, i-esophagus ibambane lesisu kodwa iseparatwa yi-sphincter, i-lower esophageal sphincter. I-sphincter is made up of muscle, yi-muscle, yeah. So i-muscle le kumele ivuleke nxa ukudla kungena, ivaleke ukudla kungangena, njalo nxa ukudla kuphakathi ihlale ivalekile ukwenza ukuthi i-acid ingangeni kwi-esophagus. Why? I-esophagus ayilayo le i-protection esesiswini, so asifuni into ezichisayo laphana, yikho sisizwa kuchisa kwesisikhathi uzwe lasemlonyeni sokungani kuyababa ngoba sokubuya izinto ezingayisizo. Now i-problem ayisikho ukuthi lama-acid amaningi, kubo lama-acid amaningi ngabe ngumuntu othi usidla ngabe udigest izinto within a second, because nxa lama-acid amaningi digestion will be easiest. So abaningi bathi siyehlisa njani ama-acid, hayi asifuni ukwehlisa ama-acid. Instead, isikhathi esiningi ogcina usiba le problem nale ukuthi lama-acid amalutshwane yiwo agcina eyenza i-reflux. I know it's very unusual. This is why one of the best things you can do for yourself nxa le acid reflux yikunatha amanzi ale lemon, yikunatha i-apple cider vinegar. Ungakadli or usudlile uzathola ukuthi kuyakuncedisa. It's strange but it does happen. Enye into engakuncedisa ukuthi avoid ukulala phansi. Nxa uqeda ukudla uqethuka ku-wrong sulala phansi. Remember sidla sihlezi because senzela i-gravity, izinto eziphansi zihlale phansi, kodwa ngalala phansi sengi-straight sokulula ukuthi izinto zingene ziphume, ikakhulu lo le-sphincter lesi-weak. But one of the best things ongayithola yi-magnesium glycinate, yeah? I-supplement ekuthiwa yi-magnesium glycinate. Bakithi nxa uthola i-supplement zinikele ukuthenga from recognized places, ungaphonga uthenga anything and anywhere. Thenga into from a source that you can trust. Umhlaba mubi, abantu they are doing ama-supplements bayanika ibizo elifanayo khona kungela lutho phakathi. Ungathola i-magnesium glycinate. I-magnesium glycinate vele umsebenzi wayo is to relax ama-muscles. Isphincter lesi singakwazi ukuba relaxed, siyakwazi ukuvala nge-right time, sivule nge-right time. Try it and see. Like I said, ansomqeqeshi wento lezi, angikho special, akukho ku-direct line insulin resistance, but it can give you an idea
ukuthi lawe usuyazibuzela udokotela wakho kumbe unesi wakho ube le idea yokuthi ukhuluma ngani, kumbe lokhu uzidingela information, because the information is everywhere guys. Nxa uyifuna information uyayidinga uyayithola, lawe usudinga kodwa ule idea ukuthi kwenzakala. Awasithi into le ngunike i-example, fanele ukuthi nxa ule nkomo mbe imbuzi ezilokho ezingena kumakhelwane zizokudla ukudla vegetation kamakhelwane, zizokudla imbhida kamakhelwane, wena ube lokhu busy ngokuchaya inkomo leziyana lokhu uzichaya awusizi lutho. I-problem ligedi, vala igedi lelana inkomo lezi zingangeni kumakhelwane. You get the point. That is the problem is sphincter lesiyana. Find a way to work on that sphincter uzabona kusiba ngcono. And also reverse i-insulin resistance. Abanye ke mbone besithi mina ngilama acid kumbe ngilama ulcers ngiyavunyelwa yini akuyenza ukuthi ngifasta ngingafasta. Actually ukufasta kuza kuncedisa ukuthi reverse i-insulin resistance. Izinto lezi izinto ezilapheka ngomzimba lula. The body iyazilapha zona lezi izinto. Konke khona ukuthi ama-acids they are not balanced emzimbeni. Yikube sisidla izinto ezingayisizo sokwaze kwaphambaniseka into eziningi esiswini. Zivumele ukufasta, angitsho ukuthi directly kuzalungisa i-acid yakho, but ukufasta kuzalapha into eziningi nje emzimbeni. It could be one of them, but I hope sengonikeze nje an idea. Zama uthola i-magnesium glycinate, zama ukuthi ukudla kwakho kungabi too spicy, ukudla kwakho kungabi too fat, zama futhi uku-avoid ukunatha amanzi kakhulu nxa uqeda ukudla, ngoba vele le problem ye-acid, unganatha amanzi amaningi when uqeda ukudla uyadilute i-acid leya. Zama ukuthola i-cayenne pepper, iyancedisa kakhulu i-cayenne pepper in increasing stomach acid. Avoid futhi ukudla inkalakatha ye-size yokudla othi uyadla uzuze ubhodle kupush isphincter lesiyana ukudla kubuyele emuva. Zama uku-avoid ukudla very high in carbohydrates, very high in sugars. Anti abantu kubuye kuphose kungenelane ku-insulin resistance. Akuzizame nje izinto lezi ubone, but like I said, this is not exhaustive. Ngicela uyexoxisana lo dokotela wakho. It's not directly insulin resistance, but insulin resistance will make it worse. Lesisu lesesikhulu le fasta kuyavumela ukuthi i-liver iphumule isebenzisa amafutha lawana than uthi bilokhu ijikela amafutha ku-mid section. Inkalakatha yesisu yi-liver eloaded ngamafutha. Amafutha lawa thululela ku-mid section iwayenza isisu sibe ngaka. Nxa isisu singaka siphushela izinto phezulu, hlala isphincter lesana sesiphongo uvuleka.